Guku ni mwena wa Pangani kaunti-ini ya Nairobi. Mathaa-ini ma rucii-ini mihango itiganite no irathie na mbere. Kiroko gikirira ni ihoreru na guikia maitho na iguru ratungu ni nyoni mithemba itiganite iria ni magogo na hungu ire miti-ini, nyumba iguru na ingi ire riera-ini ta hari kindu cirongoreirie kunyita. Nyoni ici itiukite haha tu kuhuruka, iri cietereire John Muhiu uria niwe citumberagia na gucihe gia kuria. Ndagika nini John Muhiu akaumira akuite nyama na haha hungu na magogo ikaharuruka na kwambiriria kuhuria. Undu wa kugegania, Muhiu ndarenyenya kana gwitigira gukararo ni ndwara cia nyoni ici. Kuona namba ya nyoni ni yambiriirie kuongerereka, Muhiu agaita nyama ici thi niguo o nyoni one kindu ingiria. Thutha wa kuhe nyoni nyama, Muhiu agatutariria ciegie thiriti yake na nyoni ici. Mimi nikiwa tu mdogo nilikuwa tunapenda wanyama. Sisi umeona kaa kawaida venye analeteanga anakuja akichukua. Kiurio gikorwo kiyuria ni hihi kuria Muhiu arutaga nyama ici. Nyama kima, nyama ingine aida ni uko kwa Kenya meat. Nyama ingi aheagwo ni ene mbucire mwena uyu na akoretwo akihe nyoni ici nyama o thaa igiri cia rucii-ini, undu uria ukoretwo ugithi na mbere miaka 10 riu. Hai ni 10 years. Anza inasikia raha wakati bado nabeba hivi nikiwapatia inasikia raha. Kuri we undu uyu ni mukenagia muno, no kuri angi mamukuruhanagia nogo. Wengine ni sijui ni mashaitani, wengine ni baraka, wengine saa wote niko katikati yao, silaumu yote. Riria nyoni cirahuria nyama rikoragwo riri ihinda riega ria ehitukiri kuhura mbica na arata ake ni mamunyitite mbaru. Kipea chakula sisi tunafurahia na pia ni rafiki yetu, si yako pale. Chakula si eti anatafutanga, si chakula iko pale kwa nini, kwa mbuchari. Sasa yeye analetea na tunasikia mzuri. Na kwa pia gavana angalia watu kama na pia magroup pia zinaungana natafuta kitu kama chakula hivi kwa street wanaleta hapa wanapewa wanyama. Wira uyu ona wi wa kwirutira ndwagite ihingica kuona riria nyama ciaga na Muhiu eyumirie, nyoni ici cirutaga ngufia yake na guthie nayo kuria riu atete ngufia ikirite 5. Iko yenye unisaidia hapa kunipe mawaidha, kuniambia kijana wewe angalia tu mahali uko, utakuja watu na utafaidika. Muhiu arikia kuhe nyoni nyama, athiaga mihango ya gwetha gibarua na kwendia miraa. Mimi kuja hapa asubuhi kutoka home, nikifika hapa sikosi kazi nyingine yoyote kibarua. Kama nikoje hii ndio nikuje kufanya tena kazi nyingine ya miraa. Uige wa nyoni mwena uyu wa Pangani na tauni ingi ukuruhanitio na gukundera gwa cikaro ciacio. Kuringana na watho wa kuramata nyamu cia githaka, ni mugaru na watho kuhe nyamu cia githaka irio, no ikinya ria Muhiu rirerikana ni riagiriru. Sisi takugula. Hinde ya tene kwirikanaga munabii Elijah atwaragirwo irio ni mahuru, no mwena wa Pangani Muhiu akoretwo agicihe nyama na kuiganira ngoro. Kameme TV tabarira ya maria maturigiceirie ngikuhe uhoro Gitau, njeta Gitau wa Wanjiku.